Kako Google Maps prikazuje površinu Meseca? Mesec je oduvijek bio predmet ljudske fascinacije, inspiracije i istraživanja. Danas, zahvaljujući savremenim tehnologijama, površina Meseca je dostupna svakome, a Google Maps je jedan od alata koji omogućava virtuelno istraživanje ovog nebeskog tela. Ali kako tačno Google Maps prikazuje površinu Meseca i šta možemo naučiti iz toga? Hajde da istražimo. Google Maps koristi podatke iz misija koje su sprovodile NASA, Europska svemirska agencija, ESA i druge svemirske organizacije. Ovi podaci dolaze iz različitih izvora, kao što su snimci iz orbite, fotografije sa misija Apollo i digitalni modeli terena. Google zatim integriše ove podatke u svoj sistem kako bi kreirao detaljnu i interaktivnu kartu Meseca dostupnu korisnicima. Kada otvorite prikaz Meseca u Google Mapsu, imate priliku da istražite mnoge detalje, uključujući lunarna mora i planine, lokacije sletanja, krateri i virtuelne ture. Virtuelni prikaz omogućava istraživanje poznatih regija kao što su Mare Tranquillitatis, more tišine, gdje je sleteo Apollo 11. Google Maps označava mjesta sletanja svih Apollo misija, uz dodatne informacije o astronautima i misijama. Korisnici mogu zoomirati kako bi proučili impozantne kratere poput Tycho i Copernicus. Prikaz Meseca nije deo standardnog prikaza u Google Mapsu, ali mu možete pristupiti kroz Google Earth. Evo kako. Preuzmite Google Earth Pro. Aplikacija je besplatna i dostupna za Windows, Mac i mobilne uređaje. Kliknite na View, gore levo, i izaberite opciju Explore iz padajućeg menija. Odaberite Moon, Mesec. U meniju za navigaciju pronađite opciju za prikaz Meseca. Nakon toga možete slobodno istraživati površinu Meseca uz informacije o različitim regijama i tačkama od interesa. Virtualne ture površine Meseca nisu samo zabavne, već i edukativne. Evo nekoliko načina na koje mogu biti korisne. Obrazovanje. Škole i univerziteti mogu koristiti Google Maps za učenje o Mesecu i svemiru. Inspiracija. Budući istraživači svemira mogu se motivisati ovim fascinantnim prikazima. Pristup za sve. Ljudi koji nikada neće imati priliku da posjete Mesec mogu ga istražiti iz udobnosti svog doma. Google Maps i Google Earth pružaju jedinstvenu priliku da istražimo površinu Meseca na interaktivan i zanimljiv način. Zahvaljujući tehnologiji, sada možemo da proučavamo svaki detalj Meseca, od velikih kratera do mesta istorijskih sletanja, bez napuštanja planete Zemlje. Ko zna, možda će ovakva virtualna istraživanja inspirisati novu generaciju astronauta i naučnika. Da li ste već istraživali Mesec putem Google Mapsa? Podelite svoje utiske u komentarima.